Na Makedoniji treba strategija za rudarstvo. Bez ova golem rudan potencijal može da ostane neiskoristena zemljata da zagubi milioni evra. Ova je stavotna asocijacijata za rudarstvo koja bara da se napravi plan za to kada i kako zemljatake može da se razviva voidnina kogavo prašanja je rudata. Znači, rudnite bogatstva ima početok i kraj i nije kako država moramo da napravime strategija što je deneska isplatljivo i aktuelno da se izvadi od zemljata što treba da ostavime za slednite generacije. Lani rudarstvo to je imaš jedna od najteškite godini prepolna so predizvici i neizvesnosti. Dobrevo i toranica ne rabote, a svetskite berzi beleže rekordno niska cena na metalite. 2016. godina vladeja mnogo niski ceni na metalite, praktično najniski za poslednjite 10 godini i interesno je da se odbeleži deka i vo takvi teški uslovi rudarski sektor vo Makedonija 2016. godina opšto zemeno završi uspešno. Во последниот извештајна статистика за индустријското производство рударството бележи пат на годишно ниво од речиси 17%, состојба која со сигурност ќе се промени по стартот на тораници из летово. Во земјава во овој сектор се вработени околу 13.000 лица, а во Македонија рударството учествува во просек со 1,5% од бруто домашниот производ. Поради безбедносни причини од асоцијацијата одлучија рударите да го стопираат ископот, додека не поминат овие енормно ниски температури.